ivyo wowe ukunda ntibisigura yuko je ubintegeka kubikunda, kandi ivyo wewe wanka ntibisigura yuko je ubintegeka kuvyanka. Buri muntu akunda ico agomba, buri muntu yanka ikintu ashaka, ariko ikintu ari ciza tugihurizako twese tutaravye uwagikoze n'uwakivuze, kuko umuntu yakoze neza ukayakira wirakubaha. Hari abantu benshi ngaho bagenda bakanyama ngo hari ivyo navuze ku Rwanda, ngo rwarandishe, ngo navugiye u Rwanda, ngo nagize gute. Ariko iyo bakoze ikintu ciza ntegerezwa kugishigikira, kuko imbere y'Imana iciza ntabwo cigera citwa ikibi. Turi muri vya bintu vy'abantu ngaho bigira ngo nabasenzi, nivyo ngomba guhagarara kuri uyu munsi. Ugasanga umuntu ngo n'umusenzi, ngo yamenye Imana, ngo yarakijijwe, ngo yasize Imana imbere, mugabo ugasanga mu mutima wiwe ndashobora kwemera gukorana n'uwo abona ko ari umwasi wa runaka, canke ko ari inshuti y'umuntu runaka, canke ko ari umuntu bidahuza mu mutima, akagenda n'ishari n'inzigo. Burya nta kintu cica nk'ishari n'inzigo. Hano hariho video nabonye mbere, nari narayibonye n'uwo munsi ndayibona, nkomeza ndayirabana, yaranyigishije numva notibura mosozi. Aca mpita nkibaza nti guta abantu bavuga ko bamenye Imana bino bintu badashobora kubikora. Umviriza hano video. Nitwa Mukiza Willy Maurice, nkaba ndi umwana wa kabiri wa General Major Nahunguka Pacifique. Mfite mukuru wanjye nkagira na mushiki wanjye nkurikira. Turi abana batatu ba General Major Nahunguka Pacifique, abarizwa mu mashyamba ya Kongo mu mitwe y'iterabwoba igamije guhungabanya umutekano w'u Rwanda. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika, icyatumye mfata ijambo ni ugushima, ntanga n'ubuhamya ndetse ngira n'inama urubyiruko bagenzi banjye. Nubwo bwose data ari hakurya mu mashyamba, ntago mwadutereranye. Igihugu cyatwitayeho, cyaratwigishije, dukora neza nk'abandi banyarwanda bose, dufite umutekano, nawe ugira icyo tubaza, nawe uturenganya. Mbese mwatwitayeho nk'uko mwitaye ku banyarwanda bose. Mu mashuri twarize, mukuru wanjye ndetse yize kaminuza arihirwa n'igihugu, arangiza akomereza mu Bushinwa, ni hari gukorera masters. Nta cyangombwa yigeze yimwa, nta n'uwamubajije ngo ugiye. Mbese murumva ko twari tumeze nk'abandi banyarwanda bose, hatitawe ko turi abana ba Nahunguka Pacifique. Mushiki wanjye nawe yiga university muri Ghana, hari kwiga farumasi. Nanjye ndangije muri kaminuza y'u Rwanda, College of Science and Technology Nyarugenge, faculty ni civil engineering. Na graduate inzu no mwaka. Ubu ngubu ndi umwenjenyeri mbikesha igihugu cyamaye umutekano kititaye kundi. Umuntu yamagusumbya mu mutwe, yamagusumbya n'ibintu byinshi. Byagura yuko ibihugu byinshi by'iwacu no ngahe Burundi ko ari leta avuga iti ndakurihiye ugende mu mahanga, ugende wige, ngira ngo n'ubwiye ngaho yaca agomba guherayo ngo agomeyo. So bino bintu byashobora abantu bake. Niyo mpamvu navuze namwe avuga ko basenga, abizi yuko so wawe papa wawe ari umuntu mubi, ari umwicanyagira ibiki n'ibiki, wewe ukwana. Je nakika ko nkibacu Burundi, wewe bazitura umuhungu wa muntu ari mu ishyamba, uri umuhungu wa muntu yica abanyagihugu bo mu Burundi, uri umuhungu wiwe. I think wewe ni wabwoba. Ivyo sari mwakora byacha birihishwa wewe. Ariko murabe ngene u Rwanda hano babikora, ngene Kagame hano yabikoze. Ntabwo yiruka ku muntu areka muhorasi, uriya bizokiruka gatwe kiwe, ariko umwana agira yindi mibereho myiza hamwe no muryango. Ibi bintu byashobora abantu bake. Special keshi na keshi iyo babandi bakunda kuza ngaho bitwaza ubwoko, ngo afite amazuru manini, ngo barankwa. Ariko murabe iki ciza yakoze cyashobora abantu bake. N'abantu bavuga yuko basenga bayoboka Imana birakunda kubananira kwemera yuko umuntu bamuteza imbere mu gihe bazi ko mu miryango wiwe ariko ahonyanga ibintu by'igihugu.
ari nko mu bundi akubwira ngo ca kirofa se wiwe yanka igihugu, nta n'ijambo wosubira kugira. Ico kijuju ngaho se ari kwanka igihugu cacu, se ari kugira ibiki. Ariko mu Rwanda ibyo ntibagomba kubizana, kandi nivyo tuba tugomba buri muntu abazwe ibikorwa vye ku gatwe kiwe, apana yuko umuryango famille umuhungu wiwe abizira, kandi bige kuharira, apana inzikira yuko umuntu yakoze ikibi ko gica citirirwa abantu bose. Hariya hari eta major ya division y'aba ba commanders, mbona nomero y'uwo Ntawunguka Pacifique kuri satphone, yari afite satphone, ndamuhamagara Pacifique niwo Omega tiniki twavugana, ati twavugana, aturinde ni General James Kabarebe, atambo aturambwira iki, namubwira nti Pacifique, iyi myaka yose umaze muri ayo mashyamba hano haruguru n'intambara tumaze kurwana namwe n'imbaraga mumaze gutakaza zitagira ingano, urumva ko iyo ntambara urwana ifite aho izagukura n'aho izakugeza, ko bamwe muri mwari muri kumwe bamaze gutaha mu gihugu bakakirwa bakabana n'abandi, wowe waje ntirwarakabije, yarayoboye FDLR, yaraje yarakiriwe, bari mu ngabo z'igihugu. Ni General Jerome 2003 Ngendahimana yaraje turamwakira, ari mu ngabo z'igihugu. Colonel Murenzi Evariste yaraje, ari wari ushinzwe iperereza muri FDLR 2006, twaramwakiriye. Aba bose ko baje, ko twabakiriye, wowe nabo bose ufatiye bugwata aho muri amashyamba mwavuyeyo ko mwaza tukabakira, ati nkubwire mon general, ati nkubwire ntimbwira, ati nge nzagaruka mu Rwanda nta mututsi n'umwe urimo. Ndamubwira rero Pacifique, uribeshye, nti niba ari ukutekereza nta munsi n'umwe uzasubira mu Rwanda, ntabwo uzahagaruka. Kandi koko niba ari kuri yatekereza akaguma uko nguko, Pacifique ntazigera kandagira mu Rwanda, kuko ibyo bitekerezo bye bishaje ntabyo azigera ageraho, ntabwo ari gerageza. Ariko ubwo ntabwo byabujije leta y'ubumwe RPF kubaka ubunyarwanda no muri context mbi igoranye, ntabwo byananiranye, kuko abo bantu bose mwumva bari muri Kongo muri ayo mashyamba bafite imiryango hano, bafite n'abana babo babyara. Leta ibaha amahirwe, irabigisha, abana bagatsinda, bakabona za burusi, bamwe bakabona na presidential scholarships bakajya kwiga muri Amerika. Hari ingero zihari, iyo uvuga ikintu gifite facts biba byiza cyane. Nk'uwo General Murenzi uyu munsi Evariste niwe wari ushinzwe iperereza muri FDLR, twarwanye nawe, yaratuzengereje ateye ubwoba. Iyo bari hakurya hariya ntabwo bavuga amazina yabo, bamwitaga Kayonga, sinzi impamvu bamwise Kayonga, ariko niyo yari pseudonym ye. Twajyaga tubyumva, Kayonga yarabaye Kayonga, yaratunaniye, yaratuzengereje, turwanira hakurya hariya, tunyura mu nzira zidashobotse turamuzana. Ariko ahageze yasanze umwana we witwa Trésor, mu bana twabaraga nk'imfubyi badafite ababo, nubwo twari tumuzi ko ari uwa Murenzi, RDF yari yaramurihiye amashuri iramwigisha. Ise ari hariya muri Kongo turwana, ari muri FDLR, umwana ingabo z'igihugu zimurihira amashuri. Trésor Mukiza tumurihira amashuri, aba umunyabwenge, yarangije senior 6, aba mu bambere mu gihugu. Abaye mu bambere mu gihugu, Perezida wa Repubulika amufata muri 60 bahaye presidential scholarship bajya kwiga muri Amerika. Trésor yagiye kwiga muri Amerika, Murenzi akirwana natwe ataraza. Trésor ajya muri Amerika ariga, aba umuhanga cyane,
arangiza first degree akora PhD, ubu afite PhD muri microbiology aspecializinga mu bintu by'ubushakashatsi bwa cancer. Arahari, mumushatse mwamushaka, mwanavugana nawe mwamubona. So no muri context ya genocide ikabije bimeze gutyo, kubera nababwiye ko RPF itangira yatangiye kuri foundation ya Ndi Umunyarwanda, ntabwo yigeze itakaza vision, ntabwo yigeze iva ku murongo wayo kubera habaye genocide. Niyo mpamvu uwo mugabo abana be bigaga, niyo mpamvu abana be bigaga. Jerome Ngendahimana wayoboraga division ya kabiri ya FDLR yo mu majyepfo mu 2001 mu kwezi kwa gatanu barateye abacengezi, nabwo bwa nyuma batera bakuzurira na hano muri Musanze na Rubavu, tukabatsinda bagasubirayo. General Ngendahimana yarafite division ya kabiri agomba kunyura epfo muri Nyungwe, akoresha Burundi akanyura epfo muri Nyungwe, biramunanira. Ariko twaje nawe gukoresha inzira zose zishoboka tumukurayo. Avayo asanga abana be twarabigishije, twabashyize mu mashuri, RDF barihira. Umukobwa we ni umupilote muri Canada, urumva. So ibi ni bimenyetso bigaragaza ko iyo umuntu afite mu mutwe hazima na tools of analysis nzima, ukamenya gutandukanya ikibi n'ikitari ikibi, ukamenya ko se w'umwana ashobora gukora ibyo ariko umwana ari innocent kandi ari victim, therefore adakwiye kuryozwa ibyo umubyeyi we akora. Yeah. Thank you, sir. Byashobora bake. Rindira batangure bazanga. We barakurishe no ukuri kurivugira. Kuri kurivugira. Wivyo ngo no guhenda abantu. None abantu bategera mu mutwe nakini bavuga nuko nyane you know. Yeah, we know. Yeah. Ibi vyiza ni gake bazobigeraho. Je nakeye kari nk'i Burundi no muri Kongo. Ndiko mvuga kwera ndabizi. Urasabye igihugu oya ari Burundi no muri Kongo. Bakabaza ko baciye hiyo ngo kugira ngo wonone abantu. Baguhamagara ngo dukorane dufashanye. Baca bakutya. Dafite. Ubu Pacifique ni nahazo nkankaroro. Pacifique ni nahazo. Canke jewe ibitekerezo ntanga. Ku bantu bugurutse baravyumva. Byagora ki wacu bavuga bati ariko ibintu bitekerezo utanga. Naho uri kubicisha hano ngo dukorane udufashe hano mu gihugu. Ibyashoboka. Pacifique ni nahazo. Muramuzi Pacifique ni nahazo. Kagomba Burundi bampamagara ati Pacifique ni nahazo. Uri n'ibitekerezo bizima uvuga neza urashakisha ingunga aho dufashe gukora mu iperereza. Ngira nubo ndabivuze muze gusoma muri comment wakirofa wakijujura umusazi muze gusoma kuri kino kintu mvuze muze gusoma kuri kino kintu mvuze kuri Pacifique nazo inzigo inzika nawo bishobora kugeza umuntu uharira na birahageza umuntu utezanya imbere birahageza umuntu kandi kugira ngo u Rwanda bane rutera imbere nigo rupushinga rwakwa kuja kure hariya gera mukuru hari bano naro bazosura gura umutima bakazavuga ati papa ari yakoze amakosa mama ari yakoze amakosa reka je nkorora igihugu canje ngiri bitandukanye na papa ngiri bitandukanye na mama kuri iki gihugu cubakika nandi twese turi n'amakosa tugiye turabikora tuzomarana umuntu ubanyara umuhanga naho yo bari umwasi wawe ari umwasi wakaba ari umuhanga z'ubwenge muhamagara upfa mucunga ntakora amakosa muhamagara ibiri kurakora ntabwo ari byiza ikira hano dukora niho uzotera imbere mugabo buri muntu witwa umwasi wawe ugomba kwica buramu abamuva ugomba kwica abana nkamufasha mugera guturira aho udako muri Kongo muturira mufunga kumva ibyo nyene byo bikuri mu mutwe nta vision nzima y'igihugu bufise kuko muri bajya wowe witwa umwasi uyu musi ejo hari uzosanga ari abantu bavuyemo abantu bazima iki gihugu gitangura gutera imbere
na hano mu Rwanda mubona niyo mpamvu bateye imbere, bafite abayobozi bumva ibintu, bafite abayobozi bugurutse, bafite abayobozi atari ibintu kwica gusa aribyo bari mu maraso. So God bless you. N'abasenga muze murabikora uko nyene. Umuntu witwa umwasi wawe umwigisha ahinduka umuntu muzima. Ni wacu mu gihugu Burundi tuze turabikoresha. Bajya twitwa basi bafite ibindi bitekerezo bizima bashobora kudufasha natwe twese hamwe tukubaka ikintu kizima. Hari gwe umuntu akugwanya kubera katara gutahura, mugamaza gutahura ukazusanga abaye umuntu mwiza cyane kandi ubwenge. Apana yuko tuguma dukorana n'ibijuju bitagira ubwenge, mugatahana biriko bigeze iterambere ry'igihugu ko kubera gusa bitwa inshuti yemera amafuti yacu. Ni utemera amafuti yawe nawe yavamo ikintu kizima. Hari n'ubitekerezo biva ku murongo uko yigishijwe nabo gasobanukirwa nabo, mugabo uri muzima urashobora kumushira ku murongo akaba muzima, atari kumandika gusa ngo uzomwica. Uyu nawe ngaho yagiye kubwira uwo mugabo mu generale ngo azogaruka ngo abatutsi ngo baheze mu gihugu aheruka gupfa, baheruka kumurasa imiveno turuheruka kumurasa menga mu ndwi zitatu mu kwezi menga gushize baramurasa yarapfuye. Yagomba kugaruka igwana ngo abatutsi bose bapfuye baheze, none yaje baheze cyane ubu yapfuye baba ndabasigaho. Wajya kumva yuko wabaho neza ariko banje kwica abantu barunaka. Hari gihe uzobwipfuriza gupfa akaba ari ubatanga gupfa. Imana baheze gure turabakunda cyane.